zaho tsy maty zay aloha zany isorako Zagnahary fa mbo miamby anakay koa razako tia anakay aby koa fianakaviako reo mbo tia anakay koa gn'anako mbo tia hita anakay raha aby tout ça tsy maty zaho. Bon zaho tsy andigny raha ira satria lasa ohatrany hoe mampirana fa voalohany indrindra aloha zany isorana Zagnahary fa mbola tsy maty lay vola. Isorana Zagnahary satria mbola tsy maty lay vola am'izao fotoana zao. Maro nareo ato miteny hoe buzz nagnino hoe antegna moa zany zalahy tsy ahazo raha mihitsy zany tsy ho azon-draha mihitsy zany antegna fa isorako Zagnahary aloha zany hoe zaho tsy maty zay aloha zany isorako Zagnahary fa mbo miamby anakay koa razako tia anakay aby koa fianakaviako reo mbo tia anakay koa gn'anako mbo tia hita anakay raha aby tout ça tsy maty zaho. Zay zany tena marina amin'ny zavatra rehetrarehetra. De eto zany zao hitantara ny etapy olony resako farany tamin'ny alohan'ny nisy etapy nazo anakay zaho mbo niresaka tamin'ny Kastia Bemarivo. Raha agny anao zokiko mivolagna anao fa mbo niresaka taminao zao resaka hafa ny fampiresantsika resaka hafa de mbola ny commenter ny anany Black Nadia zaho ny commenter zavatra tamin'ny Black Nadia tagny ekeko igny fa zavatra tena hoe tsy tiako zany hoe zaho tsy de mpanao buzz zany raha nanao buzz zany tenako tompoko zao tompony te hanao an'izay aho de manao an'izay tsy te hanao an'izay aho tsy nanao an'izay tsy mbo nanao buzz tato aminareo tato ao na zavatra nisy tamin'regny tany amin'ny Madagasikara regny na zavatra hoe mitsangana eto nareo nisy an'le hoe nivaky tragno nisy are za tsy manao buzz zany raha tsy zavatra hitako ary tsapako ro teneniko fa eto zaho de miteny anareo vahoaka malagasy tsy mpanao buzz ny tenako tena ialako tsiny zany ialako tsiny na za hitanareo mbola tsy salamalama za efa nde tantara ny zavatra nahazo ahy aho i Kastia Bemarivo ny farany resako ny olona ato anatin'ity réseaux sociaux ty maro olona presakresaka amiko fa enao Kastia Bemarivo ny resako farany ka ho tantaraiko aminao zokiko ny zavatra zay nahazo ahy satria manome tsiny ahy manko ny ao anatin'ny publication anao nefa tsika olo mba presaka isan'andro enao zany tena ohatrany hitako hoe akaiky ny foko anao fa ndraiky koa anao ohatrany tonga de hoe mitivitra be ohatrany hoe mandeha manivativa non ekeko zao nitady zavatra teneninao hoe resaka atsika sainao tsisy afeniko eto Kastia Bemarivo akory atao mba partageo zaho zoko niteny an'izay zaho taminao Kastia Bemarivo kanefa tamin'ity indray mitoraka tiky zaho tsy niteny an'izay taminao satria no nino no ny zavatra zay tsy haiko ny raha hazo ahy. Bon tsy de ataoko resaka loatra fa namako akaiky izy igny de alohany mba teneniko ny zavatra nahazo ahy apitako aminy zany zavatra nahazo ahy iny resako farany ohatrany mampalahelo anakay manko le izy satria lasa ohatrany agny zany le raha satria ny olo zany lasa agny zany andresan'olo azy buzz. Bon eto zao iteny aminareo nandeha zaho zay andafeto misy problème lafa misy problème zahay tsy voatery ho tantaragnay agnatin'ny Facebook zay aloha zany voalohany indrindra miala tagnatin'ny tragno misy ahy zaho tantarako manomboka eto le zaho zao salama tsy magnino tsy marary zao fa natao analyse prélèvement zay zany zavatra nisy amin'ny fiainako natao prélèvement zao niala teto tantarako aminareo manomboka au début baka amin'ny ambany jusqu'ambony zaho tsy tiako mavandivandy ary ny fianakaviako tsy tiako atao koa hoe ohatran'regny zavatra mandalo anatin'ny Facebook ato ataon'olo manao buzz tsy resaka buzz ty toko isorako zao mbo velo misaotra Ndragnahary mbo velo fa tsy ny maty fa tsy buzz ty topoko niala taminay teto zaho nandeha nevitevan'ny namako zaho mana nama zaho atiky namako reo misy vazaha misy africain reo namako reo de lafa bakeo zany zaho misy any place misy anay tiky frontière Suisse izy tiky de miala ataotsika hoe 15 km na 10 km fa France miara-maheno tsika rehetrarehetra miala misy anay tiky 10 km miala misy anay tiky France nandeha zaho nandeha France amin'ny namako zanaky ny Lucie
zanaky ny Lucie io, métis io zazavavy io, métis io. Fa reo namako africain reo no reo nievite ahy. Nievite ahy reo nandalo tamry Lucie aloha zaho. Nisolo lamba tao nisoloako lamba, tao no zay aty andafa aty rehefa andeha na ohatrany hoe andeha amin'ny namanay na ohatra zany tsy magnambara ny autorinay satria misy koa raha tsy voatery ho ambaranay agnatin'ny réseaux sociaux ato. Nandeha zaho. Lafa niavy zaho egny, tagny zao nisolo lamba, tagny zao ny raha. Niforceko gn'anaky ny Lucie handeha hagnaraka anakay hamonjy ny fety zay fety vonjenay io. De lafa niforceko izy nandeha tsy fidiny fa hagnatsy ahy no tena tanjona zazavavy io. De kanjo nandeha zahay atiky moa lafa misy fetifety de ao anatin'ny fety magnofa tragno zahay de ao anatin'ny fagnofanay tragno. De io tragno toko tsy hitanay ny propriétaire fa tonga de hoe commandina internet de la clé tonga de misy kody. Niditra ao zahay. Lafa niditra tao zahay la nianao fetifety tao. Hitanareo zao fa tia fetifety tia toatoaky. De lafa niavy tao zaho nitsinjatsinjaky tao tompoko namaliako ny commentaire ny Black Nadia. Zao ao anatin'ny fety io. Anatin'ny fety io ao no namaly commentaire hoe félicitations Zoko. Ao anatin'io mbola tsy mahay hoe ino zavatra hazo anakay eo. Zao tsy mpaminany, zao tsy anjery. Lafa teo zahay fa nandeha nody gn'anaky ny Lucie, fa nandeha nody mihitsy gn'anaky ny Lucie zany. De lafa nody izy kay tsy nody tany amin'ny rimamany koa izy fa nody tany amin'ny sipany. Nody tany amin'ny sipany izy fa tsy nody tany amin'ny rimamany. De rehefa teo de nandeha de tao mo zahay de misotrosotro ao de miraha ao de teo ao zany efa tsy à l'aise, efa mafana vatako ray manontolo mafana de tsy haiko hoe ino le zavatra s'est passé. Misy valo zahay tompoko tao, misy valo lehilahy vasa efatsy ampela efatsy zay tao. Ny zavatra nataonay tao koa de tsapako fa tena hoe fisotroa toka zany tsy fahasalamana, tsapako zany. Zavatra mandalo tompoko tsy misetra amitsika raha hoe ka hoe tonga de hazo anao de zavatra ohatran'izay. Eto amizay zavatra ny s'est passé nahavy an'le zavatra miparitaka anakany amin'ny Facebook sy ny zavatra ohatran'izay. Telefonako tompoko navelako tao amin'ny Madame Lucie. Telefonako anak'iray zay misy antiky WhatsApp ty. Tavela tao amin'ny Madame Lucie. Rehefa napetrako tao io telefonako io de izaho nandeha nagnagny telefonako anak'iray ro netiko nakany. De le misy Facebook no netiko nakany. De telefonako anak'iray, telefonako roa amin'ny Madame Lucie agny. Amin'ny tragno misy andreo satria lafa mamo zao tsy voatsapako hoe manakory ty fa ho verivery agny ao tiky i telefoniko ty fa tasomo ato. Napetrako tagny telefoniko. Rehefa teo de nandeha de nitaray tamin'ny namako zao africain namako hoe zao asako zay teatory asany anao e tendanao asany matory amin'ny fanjia amin'ny canapé Eriky. De natory tegny zao. De lafa zao natory tegny de nandoa zao ialako tsiny nandoa zao. De nafa zao nandoa fa tsisy raha tsy ariko tsony bakeo. Fa tsisy raha tsy ariko satria vatako zany tonga de fa tsy eo, tsy haiko hoe ay vatako. Avy maranjay zaho mbo tsy tafoa olo fa tsy misy agnatin'ny tragno ao. Namako regny fa tsy ao, lakile mbo eo mbo agnatin'ny tragno ao misy an'le izy. Or zany Madame Lucie nandeha nijery ny telefoniko tagna amin'ny tagny zao mbo tsy avy amin'ny agny avao, tsisy telefonika igeny anaka. Gn'anaky n'igny koa tsy nampoiziny hoe fa mety nandefa message avao gn'anaky n'igny hoe amin'ny sipany agny de gn'anaky n'igny tsy mana numeroko. De io nagnapetrahany gn'anaky n'io anakay nefa tsy hitany gn'anaky n'io hoe ty tragno zay nidirako. De lafa teo ao zany nikahy Madame Lucie amizay zay olo nikahiko farany tao amin'ny telefoniko. Tafita ro nikahiny farany igny azy tsara raha mazava igny.
nikahiny madame Lisy farany hoe azafady izy ka ianao azafady fa zaho io ianao nikahiny tamin'ny telefony ty fa iny mbo tsy hitako ato ka mba mampilaza anao aho fa zanako efa nantsoko fa niteny azy hoe nateriko tary fotsiny izy maman ohatrohatran'izao de nandeha tany zany reo nitaditady teo zany reo fa mbola tsy nampandre polisy reo tam'izany fotoana zany de lafa bakeo moa reo nandeha nampandre polisy de niteny polisy hoe après 48 heures vo afaka manao verification izahay de après zany zaho mbo ao anatin'ny tragno avao reo zany mandeha de tato zany nandeha zany lafa nandeha igny nampanaoviny zaho anao anosy amin'ny Facebook manao zao igny ataony tsara raha mazava reo madame Lisy ro nifampiresaky tagny namako gasy madame Lisy io de lafa niteny amizay madame Lisy ataovy zao fa zao tady koa zao atao fa manao an'izao niparitaka amizay le raha tsara raha mazava nandeha ny contact ny vadiko de vadiko amizay après nanao publication de lafa nanao publication izy de eo zany le zavatra hoe aiza le zavatra de zaho amizay rehefa aveo olona femme de ménage andeha mafy an'le tragno no nahitanakay tao nahitanakay ao amin'ny tragno de niteny reo hoe magnino atao sania io de osako zay fa zao osako zay tato namako regny tsy hitako aby manao zao zany fa maro resakinay de zao marary de nandoha ndraiky de roso nandesindreo amin'ny hôpitaly lafa niavy tamin'ny hôpitaly aho nampidirindreo amin'ny urgence nataondreo test foko nataondreo raha zaho tsapandreo tensionko de après zany zaho lasa nataondreo prélèvement zaho nanikio mbo nataondreo prélèvement jerendreo vatako tsy nisy niviolé tsy nisy natao akory tsy haiko hoe ino zany raha nahazo anakay amy zavatra zay tsy haiko natoaky ninomiko no tsy nizakako tsy haiko na ino de nataondreo prélèvement zaho nataondreo test zaho de rehefa vita moa zay de niantro amizay zany zaho niteny hoe tsaikainareo numeroko ty fa ohatran'izao de zay aho vo nikaiky any madame Lisy hoe zaho amin'ny hôpitaly atiky manao zao kay zany kanjo lafa izany narefeoko de nagnampita amin'olo any koa de tsara raha mazava ro nandeha nanao en direct ndraiky après zany zaho lafa raha iny zany reko hoe fa miataky be ne le raha Facebook ao ataon'olo manao buzz manao zao de gnataoko fa zaho gnataoko tsy hoe olo mitady buzz zany ho asako ary tsy fataoko zany zavatra zany de roso nandeha niteny tamin'ny madame Lisy hoe raha izany ameo anakay olo nyresanao na vadiko zany satria numéro igny telefony igny andeso fa telefony igny aminao agny eka hoe nandesy ny telefony igny avy tagny moa zao de niresaky tamin'ny tafita hoe fa tsy magnino ao ato tsy magnay ao ato fa zao raha nahazo anakay de niteny koa amy vadiko hoe zao ato aza ny vadiko fa tena tsy haiko mihitsy ny raha nahazo anao tagny zao ato ka in'olo misy raha mahazo anao raha manao zao de zaho asako tsy magnino ao atiky fa zavatra nahazo anakay resaka nama zay nirevirevy rasaky manao an'izay de rehefa teo moa zany le izy de tonga ato amizay zaho de mijery anatin'ny Facebook hoe ohatrohatran'izao de buzz izao tompoko de tsy manao buzz tompoko alako tsiny aminareo tena miala tsiny aminareo fa raha buzz zany no itenenako anareo eto isanandro ataoko angambany fa ampiairiny video ataoko regny ataoko azahoako vue raha ohatra koa zao nitady buzz ny contacta olo fantako vava samy manana zany haiko kastia zany ane olo raha firesaka zany fa za tsy manao zany kastia hoe ohatran'izao kastia fa aza mba raisina re tompoko mba miangavy re tompoko maty zany zaho vo hainareo hoe io le maty koa izay vo hainareo zany hoe zay vo tsy buzz zao tompoko tsy mpanao buzz zany ary vadiko tsy ampanaovinaoviko buzz zany zay tena tiako ampafantaranareo mpakafy rehetrarehetra zaho ty tsy amoky hira zaho tsy hoe olo amoky hira ka mitady anao buzz aminareo zaho tsy amoky hira zaho tsy anao akory zaho ty mbo tsy a Madagasikara agny zaho tsy mpanaka n'olo azy manao zao hoe andeha Madagasikara zao no mbia hitako fampandeha Madagasikara fao zao sanandro fe tsy manao buzz zao
fa mba tiako angatako aminareo re tompoko nareo ato anatin'ireo zosotsika malagasy aza de tia manjay raha zavatra tsy maripotry io a na hoe antanisoa tsy mampisy problème anakay na de nipartazevandreo satria la ny maty tao ao fa nitoy zany le resaka hoe fipartazevandreo anakay fa maty eo bakeo. Fa angatako amin'Zagnahary mba ho salama soa satria na zaho hitanareo naniketo zany mbo ohatrany hoe mbo semposempotra avao fa magnambara anareo zany aho hoe surtout moa zany adresiko mandeha amin'ny Kastia loha zany namako anao amfoko anao na za fa ampiresaka aminao de milaza anao hoe manao tsy hita agnatin'ny 3 tao koa zao manao maty de zay vo malaza tsy agny ranabavy fa tena zavatra nahazo anakay tsika zao any resaky zavatra hafa fa za tsy mpanao an'izany ranabavy tena mitena anao tsy mpanao an'izany aho tsy buzz tompoko tsy buzz ty za tsy olona mpanao buzz za tsy mbola mpanao buzz tato zany aho raha za anao buzz zany zavatra hafa no tena hoe teneniko ataoko buzz fa tsy zavatra hoe za androany ve de hoe tsy hita aho de maty fa tsy ataoko buzz zany tompoko. Ary reo olo reo koa nandeha niteny anareo io tsara hoe niteny hoe navadiko nanao zao hoe na hoe nampandre hoe anda ny contact ny ma zao olo malazalaza na vava samy mana ny contactevany hoe nataony an'izao vava samy manana hoe partager vadiko fa zao manao zao izy ao mbola vadiko zany partage zany sy tafita mbola reo zany ro ny partage mbola ataoko angamany fa mbola tsy mila buzz ny tenako ty pazoko ty fotsiny defa mahafaka ny buzz zany defa manao ny buzz zany ty defa ty any defa mandeha zany isorako anareo zay nakahery fa vadiko moa niteny hoe fa maro ny zavatra nandalo tsy nataonareo koa hoe sary fahela na hoe ta manakory na manakory non mbo voloko io zaho tiky fa hoe de toute façon misy raha feniko ambaliky ato karaha zay zany zavatra zaho tsy tahitantara zavatra fa misy raha feniko ambaliky ny lohako ty mahatonga anakay manao satroky tena ialako tsiny aminareo pakafy raha ohatra ka ataonareo hoe buzz le zavatra fa ialako tsiny bon niezaka moa zany eto koa moa zany de misaotra ny madamo Aisha satria ohatra nandefa capture vadiko tamiko hoe nandeha nanao publication anao i madame zay nidivanao tany à la Réunion mamela anao aho fa mitady anao hoe manao vidéo ony de mamela anao ataoko amin'ny vidéo mamela anao re tompoko aho hoe tsy manalahelo anao re tompoko aho tsy manalahelo anao madame Aisha Soubaya tsy manalahelo anao koa aho madio aho aminao efa nanazavanao tamin'ny commentaire hoe tezitra fo tezitra regny rehefa tezitra ny foko satria tsy zaho tompoko nandeha nikitikitika anao tany fa anao ro niteny amiko sauvage touché ny foko noho ny maha-olombelo ahy de zay mahatonga anakay miteny anareo hoe zaho tompoko tsy olona mpanao buzz zaho tompoko tsy mpangataka an'izany firy mivia manao andre sarim-bavy regny ato aho fa mampiakatra any regny fa mampiakatra ny viany regny fa za tompoko tsy hanao an'ireny tsony satria eto koa za de anisy resaka koa satria maro manko ny olona hoe miverina indray miverina sarim-bavy miverina an'izao eka nanao vidéo aho lafa raha atao hoe tsy ngery tao zany ela ny alanao azy tsy ampoiziko hoe andeha kianinareo ahy le zavatra fa zaho zany mba nieritreritra hoe anao an'ity vidéo ty aho mba atsarovandreo fansa zay natsapa tamin'ny vidéoko tany taloha hoe olona mpanao comédie aho ohatrany hoe mampatray anareo fotsiny ane za tamin'igny fa tsy possible aho andeha hiverina amin'ny zavatra ohatran'ireny fa nifona amin'ny ray aman-dreniko aho fa nifona amin'ny zanako aho fa nifona amin'ny vadiko aho tsy possible zany milaza tsara zany hoe io ndray fa niverina manao zao ny olona zay akaiko tompoko de mahafantatra fa tsy manao fitafy ohatran'ireny fitafiko ny olona akaiko de tsy manao an'ireny firesako nareo ve tsy gaga hoe za ve miteny merina ohatran'ireny de manao fiteniny ohatran'ireny ve fiteniko tompoko tiako ampahafantarana anareo fa lay vola olo tena olo ny fo
misy sasany koa nandeha kapitira hoe ty teniko farany na ohatran'izao fitiavana ny ilaiko tamin'igny tsy ady ao no ilaiko eto fa ny afarako eto ambony tany tsika olobe sambo faty tsy ady no ilako eto fa fitiavana ty nyteniko farany azoko teneny zany fa kanjo zavatra igny koa tonga de nitombe am'le resaka hoe problème mahazo ahy tena mialatsiny fa ohatrany sempatra za tsy hipetraka be eto fa mbola maro ny traitement tokony ataoko satria za zavatra nahazo anakay io tsy haiko hoe igny fa izay empahafantariko anareo zaho tsy niandry hoe nareo na maro vue mijery anakay na ino non maro avao vue zao ao mijery anakay ao maro koa j'aime zao ao fa tsy zany tompoko ny ilaiko eto ary za tsy mitady laza zany fa izay teneniko anareo zay rehefa ataon'Ndragnahary malaza anao de malaza tany zavatra tiako hoe ny tiako ampahafantarina anareo koa ny andafy aty tompoko tsy misy olo zaho tsy hitanareo manao en direct isanandro gasy afa-tsy madame Lisisy Anabavo sa misterka zay agnarany zay agnaran'olo aty andafy aty no mahay hoe ohatran'izao ane fiainan'io e zay tenenako anareo zay fa aza de mandray antendro nareo hoe mananamana gasy be dibe ohatran'izao io de malala fiainana ohatran'izao non zavatra zay mipotry eto vadiko ara tsy mahalala namako aty vadiko tsy mahalala namako fiainako aty discret fiainako tsy voatery hoe ambarako anareo eto anaty Facebook za tsy mpagnambara fiainana eto anaty Facebook zany tompoko ny zavatra seoko anareo reo tsy c'est pas réel raha naraka namiko réel zany nareo tsy ohatran'ireo za tsy ny olona ohatrany hoe vo misepase fotsiny ny olona hoe mandalo eo akaiky eo za mihitsy miteny iliova vanao za tsy mpanaboaka ny fiainako ato anatin'ny Facebook ato imagine eo nareo fa idirako kely hoe itendray nareo hoe manino mamanzanaka anao na sesoinao tato ohatran'izany ekeko fa izy tompoko raha tena eto mamanzanako tsy atahorako zany za mihitsy niteny ta mamanzanako tam'izany aza alohan'izay fakatia tam'izany zany mbola tsy niseho tamin'ny Facebook zay fa rehefa nandeha tsara ny fitiavanay zay vo nasehonay tamin'ny Facebook teto fa tsy zany makasitraka an'izany naseho amin'ny Facebook mamanzanako tia miaina amin'ny Facebook trop de lasa mandeha asehony za izany automatique gn'anazy zavatra rehetrarehetra miseho daholo nenahy tsy miseho zany za tia manao hoe za tsy tia intiky za tsy tia magnaderadera ny fiainako eto zany za tsy tia hoe vie cruel andeha ambarako anareo eto za tsy mpanao an'izany aho za tsy mpampiseho any tenako anatin'ny Facebook ato imagine hoe zanako la voalohany igny tsy de atseraderako na zay a Madagasikara non na za mihitsy niteny tamin'ny mamany zanako hoe fe attention am'izao fotoana zao atao votran'olo saraka mihitsy ntsika sara de gaga am'izay nareo hoe izy mipartage anay izy mirana atao votran'olo saraka mihitsy ntsika na tsy tiako ampahafantar'olo anatin'ny Facebook hoe miaraka atsika atao voany hoe tsy miaraka any atao hoe saraka tsy problémako zany hoe tsy azahoako tombony zany iteny hoe io fiainanay mamany zanako aseseko anatin'ny Facebook tous les jours non Facebook c'est des mots devoly nareo aza miteny zavatra androany hoe io be io de ahoana moa ny anasehoko ny fiainako ato fiainako toko tsy aderaderako ato ary aza hoe miandry ny fiainako aderaderako anatin'ny Facebook zany nareo fa misy gnany sasany efa miandry mihitsy hoe ahoana ty fiainany ty olo ty ny fiainako tsy aderako ato zany aza manantena hitan'olona hoe olona ho partageko ato zany ianareo na ny vadiko zany raha vadiko mipartage izay sy izy amin'ny ampaziny azy c'est pas mon problème mais agnamiko non za tsy magnaderadera ato firy raha vitako zao tsy miteny anareo misy sasany mizesta hoe tsagno vato tsagno zay mana pisiny zao koa mana la tianao ay fa gnanakay tsy aderaderako gnanakay tsy aderaderako zao tsy mpagnaderadera fiaina eto tsy voatery raha iabebeabe eto aderaderako aminareo eto fa misy olo tiako olo misy olo tifiry kokoa zao zavatra zao satria mampalahelo anaka hoe magnino moa fiainanao tsy mba aderaderanao amin'ny Facebook eto lafa misy raha manakan'igny fa olo hafa rao tardazevanao azy fiainako tompoko tsy aderaderako eto
de voly Facebook te alalan'ny fiainanao fotsiny te alalan'ny hoe ahoana ny misy anao zaho tompoko tsy mpanaderadera fiainako eto zany zaho tsy ohatrany rakoto amin'ny rahabe vo misy raha kelikely de fa hoe io anniversaire ny valiny ohatran'izao na ino ataony eto de fa tsy maintsy partagen'ny fiainan'ny valiny izy ipartagen'ny fiainan'ny anana na janiko gnay ajano non angaotsika ataon'olo saraka agny fiainatsika roa avao mahay azy ino zavatra miseho de ino fa vadiko tsy nahazaka satria le resaka fanietrehitra hoe resaka fahafatesana le raha fa zaho tompoko tsy manana heritrehitra hoe andeha anaderadera fiainako eto zaho tsy mana heritrehitra andeha iteny hoe amin'ny rakoto hoe zao fiainako de ino tombotsoako mana koa zaho andafy aty mana tragno mana raha bebiaby koa ao aty fa zaho tsy magnaderadera fiainako tompoko tsy magnaderadera fiainako aho fa misy gnany sasany de fa mieritreritra hoe iandry ny zavatra voakan'ilay vola iandry ny zavatra ataon'ilay vola de ho hitanareo fiainako tompoko tsy aderaderako eto zany maro ane nareo miteny miakuzenakay ato hoe adala ve zany vazaha zany mahita hoe io zao fa miaraka migasy nanao fomba migasy agny Madagasikara agny de adala ve le vazaha mbola mipetraka eo de milaza ny sasany hoe io manambady vazaha io ohatran'izao ahoana ny izarako anareo eto hoe fiainako ohatran'izao tianareo hoe ambarako anareo hoe io za fa manambaly vazaha io za fa manambaly gasy tsy misy afaka ohatriny igny vadiko gasy igny eto akoatriny reniny anako voalohany zay zany tianareo mpahafantariko anareo de zay voafantatsinareo hoe ity aho fa miteny aminareo hoe manambady vazaha na manambady gasy za tsy ohatrany sasany magnaderadera valiny ady bakeo tsy vahan'olo ninjaika amizay de mitoreo aderaderao ato valinao aderaderao ato raha avaky ny tokantragnonao bakeo lafa raha vain'olo mitomagniza ato iha zaho fa miteny anareo hoe ty fagnaderadera valy agnatin'ny Facebook ty tsy mampanjary tokantragno tsisy tokantragno mendrika zany ato imagine eo fotsiny olo azy tsy magnasesoan'ny valiny agnatin'ny Facebook ato regny tompoko tena matanjaka an'le matanjaka an'le tokantragno fa tsy voatery zany zaho la vo tsy magnaseho Facebook ato de fa hoe viko réel ve de tianareo aseko anareo ato vo mahazo raha kelikely hitanareo zao misy zao vola militsy agnamiko bevata fa zaho tsy magnaseso anareo te vo mila misy volandroany de fa igny ao zay Facebook etya vo misy raha manao zao de fa igny ao zay Facebook etya zaho tompoko mana volamena koa mana volamena maro aho mana volamena maro fagnanakay amign'anako agny amboarako raha gn'anako amboarako raha manaka satria amizay tsy anaovako sanatsanandro satria lafa feno tagnako ty feno vozoko toy ataonareo mioeraoera aho zaho tsy mioeraoera tompoko zaho tsy mitady buzz tompoko tsy mitady laza agnarako lay vola zany lafa ataoko hoe ampalaza zany haiko zany ampianareo anakay resaka fahalazana zany resaka momba ny artista mbola bazeko amizao fotoana zao za te hira za artista firy amy sasany ino aby raha tsy haiko agnatiny hoe agnatin'ny Facebook ty ato magnino tsy ataoko la ho teneniko aminareo eto misy sasany manao fausse publique fausse publicité misy manao fausse publicité ato amizay atao hoe izy mahazo contrat resaka momba ny publicité alay ny kraki alay ny biscuit alay ny ino alay ny bonbon alay ny korotsakorotsanjay aby io fa hoe izy zany manao publicité de hoe izy zany mahazo contrat mba tsy voakany secret tompoko aza de aza kitikitinareo fa za tompony raha de aka zavatra za tsy ty zavatsaratsiratsy ty zavatra za tsy ty zavatsaratsiratsy kosehinareo compte vorondolo fa ataonareo zao hoe mitady laza mitady buzz kosehinareo compte vorondolo mikaiky anakay mandeha hoe io fa mitady laza mitady buzz
firy paziko tato tompoko fa mandeha 800K paziko voalohany zaza mainty ay fa zao fa tsy zaza mainty fa lay vola. Deuxième 300K, quatrième i troisième i 200K agny. Quatre pasa fa firy ty 100 fa mandeha 100 firy koa raiky ty pazy raiky ty. Tianareo foana dikan'izay tsy mitady raha zany eo fa firy ny olona raha zao mbola mazava agnatin'ny sofin'olo agny hoe zaza mainty fa zao fa tsy zaza mainty fa lahy vola.